Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baru kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka dorbar ilaka nong khli kalapan pau gajing sokya gajing persha ka bajur ya gajing tmu ban penteluni ki kamti marpo khndo ki biade ka kharkhana Sri Cement Limited is Jaintia Hills District. Khamda yaslok bat yo ya gajing ya manjur jung itrai jaka habakran shakilat pathai khubor u secretary ka ilaka nong khli u fencing bare ula keno ba ampat shamla ya da pura ya ka hok ba gajing mentoi jong ki trai jaka bar ki pait ba jong ki snong ki bala ban shakta na ka project. Ulong babun ki pait ba kim pat yo e gajing penshai ki babnya halor gajing rangkam jongka ka jingta e gamariang ba gajing mentoi ki bala kulari ki snong kumta ula dawa ba ka company ba ki bor ba dei pet kin pen pau pait ba ya baro ki kot ki sla ki jingete kular ki jingbet ba ki kendon ki bede ba ka project. Ubare ula banjur ba kanu ka project penroi ka deban buram ya kariti dustur ka hok tenrai jung itrai jaka bar ka bor jong ka ilaka. Omdei pen shim ne pendan kam ya ka jaka kham ka jingte ba ka jing ya menjur lai lut jong itrai jaka hadian bala penshai bnya ya baro ki benta jong ka project. Ula pen pauru e ka jing sngokya ba ki kamti marpo khndo bat pen mi do bilar kila ban kta ya ki jaka rem ki klau ki telong ka kot ka khya bar kilat kamai jakpo jong ki pait ba ka than. Ka ilaka nong khli klapan shai ba kam persha ya ka roi ka par hendrei ka roi ka par ka dei banwan ringkat ba ka jing ya dai ka mariang ka jingburam mi kriti dustur ba ka jing mentoi ka ba shisha ya ki pait ba u secretary ula kentui ka sarkar Meghalaya ba ka bor district ba kentuklar bat pentikna ba ka Sri Cement kan but rinti ya baro ki kendon an bar ki kendon jing ya da mariang ula mahang ba ki pait ba kin beteng ya ka jing persha la da persang ban pentelun ya ka project ham da penbet shai ki jing e ba ya dai ka hokton rai jong ki trai jaka Hamle bat snow akmat jongki bat chakinong snong hi jongka jala Meghalaya jongi hari jingi de bat kedle gecing wan sen kharkhana jongka Sri Cement Limited hang te ha ka ilaka ka jongi ajing syang ni kum ti rangba kibapet ya karoi kapar kajing saden ki kun ki kiti jongi hangte ni anot bat ni don kajing tmu ban briang ya ni ke Sri Cement haganong rim ban wanra kajing gela namara kajing syam ke jongi ban kajing yo i jongi ni im hagita dijaka ni saden habaro kikam namar ba kajing duk kaban ni tibi im hakite ke jaka dei na kata kata ngidiang ni jintuwa jo Sri Cement Limited ban sing hakana hakite ke jaka joni bad dagi jingmen joni daga jingwan jo Sri Cement hamte ha ka ilaka ka joni kanwanra ye ke jingkula ka roi ka par ha ka yo ka kot ha ka jing start jingnam bad habaro kiliang dei na kata kata ngi kum ki nong chong ki ilaka nado kasdang jong ka ka kam ngi le penbe daga jing tiep bad daga jing menjulang ki nong chong apo jong ka ilaka ka jong ni nagata daw ya chikman barang ye penbe bad kene ka company rangkat ki jing ikut ki bangi ye kut bad ka negas cement plant kabanan ay ke jing mentoi ini nado kayo kap kayo jam bad hado ki jing siu chengi kum ki trai jong ke ilaka kani ini sino tu bagawan ra ke jing tu lama ke jing mentoi ini kum ki kun jong ke ilaka alor kita ginorin idon rusibon ki jing penbe bad kene company ki bawa ki bade bad ka roy ka pa hage jingi dei bat ka jingnang ka jing stan hage jingi dei bat ka umbang ka umdi ki lenti ki surot ki baga dei ban wanra ha ke ilaka ka jongi dei na kata ka daw ni kum kinong song jong ilaka hangte ni biang so ha ya ke company bat ya kan niru nginnom le daga balle tu le re enrei ni ye penbej lang hakmat ka dorbar hakmat wobol balang amdei la ka cintip joy padaloy jongi jongau factory jongi member jong ka isi ki jongi
Nrei dah kajing penbet lang kemat ke dorbar. Kebengingi ya penbet bon terligi jingilang dorbar ke congi. Kumta nak yang jongang nak kerpat. Ya kinong cong ke jong ke jelam khalia jingi ti paradok ti parasenam ke congi. Bagin ai ke jing kersan lem ya ke jing temu ke jongi. Nang baka kain jongi cete ke besak den. Bat ke baduk. Bengin yo long lem belong ki wepat. Bengin yo nan ban pen kiu ya ke jingnang jing stan. Ban pak pule ya ki kun ki ti jongi. Ceki school ki bakam ha ki bodon cesor. Tila kata kadau ngi kum ke elaka. Ngam musketeri. Ngai tre lang rengkat berdloy rengkat bat ki member jong ke isi rengkat lembat upai ba kecing le tu kecing le re dan re kene ke kubor ke long ban pensngau pensngap caki nom jong ke jelam me khalia jongi bekin sngau ba ban ke chan le be kecing tu ki jongi nang ba long ruman beru jongi hagite jeka ngigermen bangin long beruman beru kata piru bila ai ban ski pin pan me pi ke sorka ke lane ban ai to hab juga me pi nga katnu sen ki kampen roy utau surok pitip chnong jongi le katnu peu sen ni pan ya sorka ban penbau surok namar ni sitom akan le kewan ke kit ke ba khamtam habe jia bepang ni sitom te ke sorka dan ai Bila ada menu bawa rap tinggi dia, lada ada mapiru berpelai bantuan rap tinggi dia serupai. Dekat notam, lada don kita ki company umdai tangga kecil, ngila persangnya kene kam neduk ka Lafarge company, andre kiwe patkim island, bagai kepakan wanang tu bi. Nak kata dau ngingi kloy, lada don menu bawan rap ini hantai. Ngiyo i kecing tuk kecing kerdo, ngiyo i kecing sadin jogi ha kecing nang jing star, ngiyo i kecing sadin jogi habaro pilihan, tong surok ubedon tangsan kilometer, ngimpan nak sorkar, kampen snap, tekan lo tamle kita i jing ikut ibagi ikut bat kene company, bi, tena kata orang terapi, pibu cukli ngaku kata, piru bisnya proi. Cukup lada kan? Lada ka company kam le te gadon ke jing tho ba lada ka pengkenya gini ki jing ikut ka elaka kala ban kiu ying le ying sao de halor kata kanorin ngis ngau skem ti lada ka ai kam tre kam tengin ong pada kumno ngimla suban batai henry ni chenia agibor jong ka ai lada ka welet ye gini kendon ki bang wilayah pun ni kermen baka ki borjong ka an tim sebisa tim sepet tim serap ini wat na ki pagba wat na ki sen balang rungin pan ke jingirap ngis ngau thu ba lada ka company ke cek lai ni ngin poi so tau pun trai na ye ki jipli jong pinga ngau thu lada pilum ki jingken nang to nang ne pila ban yo be henre le pilum ye ki jingken ka ba long shisha te ka long da kumbai pan te ye kata ku bala krani doloi ye kata hapo jong ke ilaka jong ni la ye bisar te ye kata di office di prepare aja ka bagi don sau peu ying ki pun ban ca cispa te ye kata la bi ban pentikna tang leda ki kun ki notok ko kuar ki nok pasai kubor ki wan chingi bengin le serbe ya kata cakap ka bang ngin le uno ubade try uno ubam de try ubo cukam tang kakten ngin se kendo ngin se jam ngin se lap ya kata Mentah. ale ha ka block 1 pi ngiyat ka block ha ka block 1 ngila le ya kata kidon sao san ying ki beriu ki badan to block 1 henry ya ki topat ki pepercah ki hap ki block 2 block 3 ya kata nginnang ya cekman kumbaga ya ki to ki
ba kantra itu jika kablok wan yang diturungin lek kejo. Sama cimol di keren. Jauh seteri jangi jangi laka. Iwan hang ni. Ya kapan penicu. Sya ikun jong kami cari apa kali. Ma ikung ke laka. Nado kung sedang ban piang ya kesisinan khantam na yang jong aku doloy yo le sidon ki ba kren hangai kum doloy ngamdon kabor lagi hagadi mencur lang jong ki bobun balang ngasu ai tangka menjur manyarakti ya kano kam kabagi ya pembek apo elaka jena kaca kadau ya don makum ne kutai nakarpat ya kabi ya kise ndiki nong yalang yang kastit ni kaya jeng hi brokwe bakin siyo ba ban yarak ni man ya trelang ban ni amar ni ante ngidang long ma kinung kundong ngiduk ngikerdo sibun kijigaya agadi emjongi abagi pek syakwe pak kipan jong ka mikaraya jongi telokong ucap ngai sujai ban ni kejo ikun kikun jong ilaka kat kun kijimi jong kiman kibadon kibakade ban pengi nagata kasidan plan kabang ini yakul kita kadung ring yakul bat lagi ya pelong sibun ki darbar jong elaka jadi por mencua kun jong elaka baro tamwero ndon makedak ndon makanga te isi menjur ban piang ya kata jiwan jong sismen halo kanamrim ba ni ya hunlang ni yang iklang ke ngaku mudro nga siau ba na ga di siu ya ga sisimeno baka kloy ban wan cheni langba ki commission ki bangi dei ban yakut ban yo ya khulu yo yang kelekahi orang-orang. Dan kijing ikut kumba video siau dah keren sendiri. Kawai kabamang belum kerpan, kalau ke school, dikun jangi hidup dikerdo, tidak dikalinya keren, bat dinyekut bat kasinan. Makan air ini kawai ke school, kemana nursery school, hadu mandadek 12. Nangban, ikun jami kinyo, ya ke jinang dusta. Te nga nakadeng jam nga kunduloy, halor kanong rib kabagi yakut bakasinan. Cisinan kakung gadi yatu jong terteri ni baru sto setan jadi ni yakwa ya kata roy kapal ha gadi kapor kabani ni yalan ban piang ya gadi kas cisinan ni kuat ban ya roy ya par ha ga ri kiborok kowe kung ki kun jong ka niharya nolor kata ni kuaru ba ki bangimla ni kerpat ya kiwe makin nyara lem ini ban persio lem ini henang ba company kan lang la ban le gambor
Halal lagi kum tikun. Kanyo chan lagi. Komiti yang saya kakak labon television komun executive committee hadin bala railang tak dolba ban nyok hani ya ka company bala senya saka isi man ya inti bat benbok bagi point bala terwagan isi bat hadin bala ya yang ni kani rangkat tak ba pensengau hador bar tak sur ba yung bopon pala macam dolbar ni ya krieng bat kajing jong kajing krieng ka jami ka ban wanra ya ka roy ka pa khamtam ka elaka jami ha barok si television di ka ban ka jingduk ka jingkerduk teng poi puat watang ka bangjak po unda kedang lenin pak skul ikut rondala su ye tembot teneng nama ka jingpan pala ka jingduk tilada ni kung gikot isi rengkat katokan ni dirurang mak na po elaka ni tu yang mirdimut borobor kuno banwan kilap penroy po elaka di habawan kung kenyekal lenti ngila yang mirdimut lang pada persingau kedorbar pada yarak hilang di tangan po sepeding kili kajing kili kong ki juk perkannya yang kita ki jingdo enam mah di desa tebantic oi syua bengin yarung siapa yang manjur bagi company ni dan kata ka MOU leni ka agreement ma idei bantre kakum ki kendon ki ba ni hab jingmut lang mani baka company batita ki kendon ki long kum no ban seka banyada ya isbetul isnom ki badan po elaka nuksa kum ka pollution nangta hagani ke jing pa iki umbam undi napaki hindiu siap ikna waro kita don dikendong kin trei kakom ki an jong kajuk ke bangentang lamda kumta kan ta iki nong song nong demi sebut kan mentoi iu ke jing roy ke babot den ta ke jing jok ka jing kan men demi bat ni ta apil su company kan bot den ye tu bi kendang melayate ba kin implement ni kendang nang ba kajingnya sepang projek kanong jing ku yang kedong kesnap jomi yang peramarjang wala kilong go persa ini go yang ru bentuk ru ya ka seng badan pok ka pri nyotre nyusum ba ka roy ka par jong cipenta jong di parado persnam kanong ni kejing mentoi ya ka ri ba ka jai pendriu di parakasi di hagawede betul jing pili ngaban yang ngidon ikendong bahkan terikat pun kita kenal kanan tak ya kalawai jom ikut di kelaka fi kani kalau macam pensah ma yang ketika main balai yang kapan teri di country harta kerkom IY list di nangtu kan hapan ai kum ke baisnya lini ke commission di ni ai ha ka jaka jong ke elaka kabala dia don ikut Islam jong ke elaka bak ha ki di kinjak snam namar baka slow lini ka suki kata jingyo i kinja company le kila penroy kila don sisa ki bazar yang hak tu di jaka ne ke don bang elaka pelun lembag ini ai mot na isi ngila ai ke di pensai baka elaka ke kloy ya kaban ai ke compensation bat mentala dang nang le tange ka ba ka yang ke blok 1 ban dalam poe ka por ni senang pendep di blok 2 3 tengah tetet ti ya ka tu jaka hai ni don ke jinsiu ke compensation ya ki try jaka hantu dan